Amen sisi, ngiyathemba right. Hayi siyabonga my sister. Yazi ngihleli la. Cha nami ngiyezwa ukuthi kuyabekeka lokho emoyeni wami ukuthi angike ngikusho. Ngoba angike ngikusho nje ukuthi at least abazalwane nihlale nikwazi yabo. Noma mhlawumbe ungangidlulisela naye ubaba kwazi lokho. Ngimamele ubufakazi la lobo qeda kufaka la egrouphini yabo. Ngizwa into eshiwo lo ubaba lo okhuluma nobaba uSibiya. Ngiyezwa emoyeni wami ukuthi lo baba ukhuluma ngento nami engikuyo yabo. Engikuyo ngempela. Engifisayo ukuphi lokho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngathi ngaba sendaweni enabazalwane. Mina angikaze ngiyi-experience, ngiyayibona yonke lento ukuthi angikaze ngize ngiyi-experience lento. Ngibe sendaweni la nikhona bazalwane. Ngiyafisa ukukhula ekudeleni konke, uyayibona lento le. Ngikhule nje ngizwa lento ayishoyo ubaba nami seyavuka ukuthi nami yiwo lo moya ongibambile, noma ngingasho ngithi lento yokuthi ngiyasifisa isibindi. Ngathi ngaba ngibe ne-backbone, uyayibona lento le. Ngiphinde ngibe nale fear le ukuthi eish, mhlambe ngibe sendaweni lapho bengekho abazalwane because ngiyafisa ngempela ukuthi ngathi ngaba phakathi kwabazalwane esebehambile le ndlela. Ngibe phakathi kwabo ngibheke, ngiyakholwa ekukhuleni kwami. Ukukhula kwami kukhona lapho. Engimcelayo kuNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga angiphe isibindi sokudela i-world system ngokuphelele. Ebengifisa ukukusho ukuthi engangilo ngisho ngithi into engisazongisho mengifika ngalapho ile yokuthi uyazi ukuthi mina konke enikukhulumile, konke ubaba ayekhulumile nani ekuhlanganeni kwami nje nginithola nje la kwi-YouTube. Ngaqala ngabona nina, kodwa umoya ngezwa nje umoya ngilangazelela nje ukuthi ngathi ngake ngizwe ubaba. So ngiyakhumbula ngosuku engamamela ngayo i-message, ngiyalikhumbula lolo suku lolo. Ngiqala ukuzwa leya message le engangiyithatha ubaba ekhuluma kwi-Kota to Media. Ngiqala ukuyizwa leyo message leyo. Ngangiwadlala ngiwaphinde angazi ukuthi ngawaphinda kayingaki ngosuku. Ngiwaphinda ngisababazwe ukuzwa lento ngoba emoyeni wami kwangathi kunento ethi nansi lento. Kwakungathi the way ekwenzeka ngakhona kwakungathi kukhona into engangifisa ukuyazi but ngingakaze ngifinyelele ekuyazini lento le. Kwakunemfihlo noma engangifisa ukuthi hayi man, indlela ekwenzeka ngayo ngathi kukhona into engifisa ukuyazi ngeNkosi, ngoba umoya wami ungathi mengimamela kwaba khona into ethi naku-ke lokho bowufuna ukukuzwa, nayi le mfihlo owawufisa ukuyazi ngami, uyayibona lento le. But into eyangithusa kakhulu engike ngihlezi ngibafakazela nje abanye abazalwane ngapha ukuthi into mina engiyenza ngibe guaranteed ukuthi konke la ngangikuzwa kwakuyiqiniso. Yazi sisi, angeke uze ukholwe
kodwa uzokholwa kwafika izwi la ngangilele ngalelo langa ngangimamele nje la ngimamele la kwi laptop kanti ngizozumeka kwathi mase kuzayosa laphayana mase kuzosa uyabona mangabe kukhala amaqhude ekseni kwaba khona amaqhude kwaba khona iqhude elikhala engathi likhala la enhla nje nombhede wami ngapha erumini leli qhude melikhala kwaba ngezwe into eyenzeka ngoba ngase ngivukile ngoba ngaze ngayilalela ngangimamele ubufakazi kanti ngizolala ngizumeke ngacima ilaptop ngalala ngathi ekseni ngizwa kukhala iqhude uma ngabe iqhude likhala uyabona mangabe seqala khala amaqhude ekseni inkukhu ngakwazi ukuzwa izwi kwakunelizwi elalihambisana nomsindo weqhude lelizwi leli namanje lelizwi lelasho I think lasho ka 4 times ngaze ngavuka ngama ngifuna ukulalela kahle because ngiyezwa ukuthi engathi leqhude melikhuluma melikhala kukhona izwi lomuntu eliphumayo kuleli qhude leli elikhulumayo lelizwi lathi kimi lathi I mean now uyayizwa into le lithi I mean now mekhala nje leqhude mina angizwe iqhude likhala kodwa ngizwa izwi lithi I mean now ngoba ngathi ngiyezwa ukuthi okay ngaze ngavuka ngifuna ukulalela ngoba ngiyezwa ukuthi man engathi kunelizwi lomuntu elikhuluma phakathi elikhuluma kulelizwi leqhude lasho I think oku4 or 5 times ngisakhumbuli kahle kodwa ngabamba izwi lenjalo elalikhuluma elaba cause ngiyakhumbula ngathi ngalala angazi noma ngizathi kukhona into uNkulunkulu angitshena yona ngaze ngakhuleka ngavuka ngathandaza ngithandaza ngaze ngacela iNkosini ukuthi Nkosi ngisacela ukuthi ungenze ngi-understand ukukhuluma because mina I thought oqala ngayizitshena ukuthi lelizwi njengoba lisho kanje lithi angivuke manje ngikhuleke uyabo ngase ngikhuleka ngithi Nkosi uma ngabe kuyizwi lakho leli ngicela ukuthi uma ngabe izwi ngempela elisuka kuwe leli ngisacela ukuthi ulifakazele ngezwi ukuthi livela kuwe ngakhuleka ngathi ngisakhuleka kwavele kwambuleka nje esinye scripture kwambuleka nje esinye scripture lapha I think incwadi kaSamuel uma ngabe uDavide esehlushwa kakhulu uSawuli ngesikhathi esefuna ukubulala uDavide kukhona la khona kuthiwa uDavide wabaleka khona wayocasha kwaze kwathi uJonathan weza kuDavide lapho uyabo so uJonathan wayazi ukuthi uDavide ukuphi kodwa ingafanelanga ukuthi ulona ubabakhe uSawuli amazi uDavide ngoba wayefuna ukumbulala kwabese kwaba khona into isambulo nje esambuleka ngale ndaba le ukuthi lithi iBhayibheli kukhona lengxenye le ethi noma ngeke ngisalikhotha kodwa likhona la kuthiwa khona ithi inhliziyo kaJonathan yanamathela enhlizweni yanamathela kuDavide uyayibona into le kuthiwa inhliziyo kaJonathan yanamathela enhlizweni kaDavide uyayibona lento le kwabese kwaba lavele langikhanyela nje kwaba khona into ethi into ezokwenza ukuthi kulesi sikhathi
uhambe noNkulunkulu uzodinga ukuthi ube ngumuntu inhliziyo yakho ezonamathela njengoJonathan inhliziyo yakhe inamathela kuDavide. Wayese ethi kwase kuba khona into ethi umoya engcwele engidlalela nje lento le ukuthi uDavide umele uJesu bese uJonathan umele mina nje ngingumuntu, bese uSawuli umele izwe, umhlaba nakho konke okukhona ezweni. So uthi umoya engcwele inhliziyo yakho kumele ukuthi inamathelane noDavide, hayi noSawuli. Ulona ube understanda uJonathan ukuthi ubabakhe bebengahlukani, uJonathan benoSawuli. Konke la eyakhona uSawuli noJonathan uyaya ngoba kukhona into ebahlanganisayo. Uyayibona into le, kukhona la ubaba wakhe waze washo ukuthi emthethisa khona ukuthi angeke nje uze uzinze nje nombuso wakho. Uyayibona, ukulwele nje umbuso wakho kube kanye, kodwa uloku ukhetha ukuloku usiza le ndodana kaJese. Uyayibona lento le, uloku ukhetha ukuloku usayida nale ndodana kaJese. So umoya engcwele lapha into ayingicacisela kuyile ukuthi abantu abayohamba nami kulesi sizukulwane lesi yilaba abangeke baze bavuma ukuthi athashe inhliziyo zabo zisondele kuSawuli, ngoba uSawuli umele izwe, kodwa inhliziyo zethu kulesi sikhathi, inhliziyo yami kufanele ukuthi inamathele kuDavide. Uyayibona, inhliziyo kaJonathan kwakudingeka ukuthi inamathele kuDavide, asayide noDavide kukho konke. Uyayibona lento le. So umoya engcwele wayengikhombisa nje leyo picture le ukuthi into yokwenza ukuthi usizeke kulesi sikhathi lesi ukuthi inhliziyo yakho wena namathela kuKristu, wena landela uJesu, uhambe ezinyathelweni zakho, ungavumi bekhona into ezokudonsela ezweni. Yesu usezweni, kodwa zama ukunqamuka kuzo zonke izinto ezikhona ezweni, unqamuke kuyisystem yezwe, ulandele uKristu ngokuphelele. So kwakuyilokho nje sisi, kwakuyilokho engifisa ukuthi ngelinye ilanga mengifika lapho ngikushare nani. So ngaba nje nelizwe linjalo. Zathi mayifika le mfundiso last year, zafika vele ngangisengiwumuntu owayexega, wayenama-question amaningi ngesonto. Ngibheka izinto ezazenziwa emasontweni, ngiyakhumbula nala angangikhonza khona qala ngaphuma early last year, ngaphuma ngaze ngiwumuntu othi hayi, ngadecide ukuthi hayi ithi mhlambe ngibuyele kwisonto lasekhaya, ngoba la engangikhonza khona isonto laseliyizwe kakhulu, kukhonzwe imali, kunazo zonke iy'cwecwecwe, abantu aba-right. Uma nje umuntu osindisiwe ubrother, laphayana nje kuhlezi kukhulunywa nje nge-prosperity, intsha yakhona, abazali bakho, abefundisi bakhona basebenza kahle, ku-right nje, ku-right. I remember into eyangikhipha, kodwa ngaya angazi kwakunini khona last year, sengiqeda nje sokuthola le message ngithi ngiyabuyela nje ngiyomamela. Kwakunenye inkonzo kwakuthiwa i-Career Day. Kula ngabona khona ukuthi ezinye izinto ngempela, izinto ekukhulunywa ngazo labazalwane laba, nayi lento ubaba uSibiya bakhuluma ngayo. Kwakuyi-Career Day lapha, ngiyakhumbula kukhulunywa ngama-career. By the way, ubaba wakhona, umfundisi ophethe khona,
okuyibandla lakhe lela ubaba ona ama-mine vele, umuntu vele o-right, akayiswele imali, unama-mine even naphesheya. Uyayibona nje ukuthi vele ibandla labantu vele aba-right kakhulu, abantu aba-right emalini, but umoya wawunganeliseki kakhulu. Uyayibona, nganginganeliseki ngakhona. Futhi kuba khona esontweni kuba nomehluko. Uyayibona i-level yokuthi ufanele ukuthi ube kuphi, uyayibona. Uyayazi indawo yakho uma ungena laphaya, noma ungathiwa umuntu ovutha kanjani, but umuntu uba nendawo yakhe nje la. Uyabona nje ukuthi hayi la kunale level elephezulu vele, nalaba aba-rich banokuyigrupha bodwa le phezulu, bese kube ne-level nje abantu nje abangenalutho, uba ukuthi nabo uyayibona nje ukuthi uthando nje alukho. But bengize kule nto ukuthi into eyangishaya kakhulu, ezinye zezinto enikhuluma ngazo la bazalwane, ngazi ngangiyibona laphayana, kwangathi nje ngangibukiswa ifilimu. Ngiyakhumbula kunale nto le ukuthi bekuthi mekunenkonzo, because bekukhona abodokotela, bekuba futhi nephathi la khona ngike ngamuzwa ubaba uMandla naye ake wayithinta le. Yinto engangiyibona-ke leyo ukuthi kukhulunywe ngezempilo. Uyabona nje uma esukuma lo mzalwane nje uzokhuluma ngezempilo, yazisho ukuthi kufanele ukuthi kudliwe kanjani izinto kufanele ukuthi sizitreat-e, but ubonke ukuthi ukhulumela health system, udokotela ubani. Uyayibona into leyo, kwakuba kanjalo. But eyangishaya kakhulu, kwakuyi-career day. Njengoba kwakuyi-career day nje, kunabantu abebelethiwe for special, abanye bebengabona abantu besonto, just nje kuzocebisa abantu abasha about ilona imisebenzi nje, izinto abantu abasha kufanele ukuthi bazi izinto abazenze. Kukhona nje abantu ngokwahlukana. Nganothisa something ukuthi ezinye izinto, kukhona yazi omunye umama owasukuma, futhi wayimele angathi kwakuyilona i-agriculture. Wasukuma lo mama waya e-stage, sekubizwa yena ukuthi ayokhuluma. Uma esukuma lo mama lona, usukuma waze washo ukuthi akahambi yedwa, uhamba nonkosikazi wakhe, yabo, ekhomba omunye umama naye. Ngithi ngiyabheka labantu bashadile, ngithi kwesinye isikhathi ngiyabheka ukuthi kwesinye isikhathi abazalwane ziningi izinto abayi-compromise-ayo ngenxa yemfundo. La ey'nsukwini bengimuzwa mhlawumbe umfundisi uthole ukuthi uyashumayela kuba ngathi into yama-girls nama-lesbian uNkulunkulu akavumelani nayo, kodwa ngenxa yokuthi manje sekulethwa into ebalulekile, okusho ukuthi kuleli pulpiti kungama noma ubani. Uyayibona lento le, ukuthi because of imfundo, kusho ukuthi imfundo ibaluleke ngale ndlela ukuthi akukhathalisekile ukuthi ubani umuntu ongama phambi kwakho, kodwa kukhona ulwazi angakunikeza yona. Ngase ngiyibona lapho lento ukuthi lento lena yokulandela i-world system ihlupha lana. I remember kwakukhona abodokotela, even kwakugcwele futhi ngalelo langa kwangathi inkosi yayifuna ukungibukisa nje izinto ey'ningi ekukhulunywa ngazo, ukuthi uyazibona lezi zinto zenzeka. Mengithi ngiyababheka kugcwele abodokotela khona lana, cause kwakukhona abanye abazalwane bebe odokotela khona la, so beze nama-colleagues wabo. Uthi uyabheka iningi labo kukhona kuhlangene nje, kukhona ama-gays nama-lesbian. Kwangathi nje inkosi ifuna ukuzongibonisa yonke lento, ukuthi yonke lento eyibonayo ezweni
isinengiso phambi kwami, uyayibona le. So-ke ngalezo y'khathi ke kodwa bese ngiyimamela intshumayelo, ngaze nga-decide ngaxolisa kulabo bazalwane ukuthi hayi no, cha, ngiyaphuma mina la esontweni, bese ngidecide ukuthi ngibuyele esontweni lasekhaya, ekhaya i-African Gospel, ngenxa yokuthi nginale nto le ukuthi ekhaya isonto lasekhaya at least-ke uyabona leli seliyizwe kakhulu leli, uyabona abantu bakhona nje, akunandaba ukuthi ugqoke kanjani. Ngaya ekhaya, ayi ngathi ngithi ngiyabuyela kuleli sonto lasekhaya, ayi nakhona ngahluleka, uyazi ukuthi sonke lesi sikhathi nje ayi la ngabona khona ukuthi hayi iminyango yasesontweni angeke ngisaphinde ngilunge ukungena kuyo ngoba angeneliseki kulento engiyifunayo. So ngineliswa nje iy'fundiso zonke engizithatha la. Awazi mengimamela la, mengingena isifundiso esingenayo ngijabula kabi because izona nje engihlezi ngiy'phinde engizizwa ukuthi ziyawunelisa umoya wami, ziyangikhuthaza ukuthi izwe ngempela ngingayingeni into yezwe, ngiyibone ukuthi konke okusezweni kuyize neze. Hhayi bekuyiloko nje my sister, ngiyabonga kakhulu.